Kubor nakaslem jong unongsan hima. Unong aiktin jong kaseng Voice of the People Party u Dr. Batskem merbo lembat udukot ke media cell jong ke VPP u Dr. Rusivan Shangpeliang kila mudoi de ke ejahar Superintendent of Police jong ke East Khasi Hills halor ke jingdon jong wei u breu u ba penyat ye ke wei ke profile account hapo rensan Facebook ya u bala ai kerteng VPP Dent ubala pensap riang ya ke jingken tho ki balong klem akor hado kata-kata persya yo presiden ke seng uba Arden Miller basayo maj ubalong ru UMLA dan nongkrem constituency hake ejahar ke bala ai ke kat santrik ukalaling kon la ong ba utay nong kentho klem akor ula pensap riang hake weni ki lempung hapo Facebook ya ke bala ai kerteng ke lempung ki khon kari nakaliang kita ki arngut kila pentib ru bahag bayadei bat ki jingken thok klem akor persya yo ba Arden ladep ban shondur bat la tingkap lang ha ke ejahar bat kila kintu ye ki bor jong ka an bakin simkhia bat ban pensitom kat kum ki kindon jong ka an People Party nilai wan sini po SP office ban ujor dak FIR halor ka ka post ke blatho dak ka account ju breu ne ka breu bai ka teng VPP den pada kini ka post ula sepiang akawi ka group ka khot ka lempung ki khon kari te kani ka post ka ula tho di persya ya MLA jokan krem constituency Pak Arden Miller basemoi badai ru presiden joka Voice of the People Party nakalian joka parti nasim kha kani ka kam bangi saudai ban ai ka FIR nomor boleh kajing tho ka long sebapalat bakalong kitian ki bakal makor ki bala pentok dia ya kalong riang jong i am dei tangkata kelah tamat yong ru ya ka yeng kesam jong i ya ka konstitusi ya ka parti ba ya ka ri jong i prokowe error kan ni layo pan wan ai team tawat la mi kendu ya ESP nomor kidon na duty na kedingwan jong i presiden jong India ndeng layo pan ai city ba la receive tu city ba ni kermen bakin le ye ya kurangkam panwat kini kibreu bakin pensistom ki ka kum ka ai dia kali ke jingja kali ke post kami haka khasau trik jom tau benai bat menin ke sini la don swai ke jing ka meeting ba mentang sini saman chane ban ai ka FIR de ha ba yedi bakani nakalian jo ka parti ni kentu ye ki patba ba la ta pidon kano ke jing sngeu ba pidi ban kentho la ke de ki khmat de yano ru kimdai kim ban penukam kitian baksama kor ba tamat yong ya ki emjeki nomor ba kibri ki batai kikam patba kila ban mi khmat batrain untuk kajing pha lada pibia snok tilang re pin ketho ta hukum kamdai tena kalian jo ka parti ni ketu ki patba banen nang khmat ki ban pikir hukum ban tho tentu baru ya kalian jo ka tak kulit maka bosor ka mo makin dapat kenya kan hukum penukam kibri social media makin di kunti pemerintah nomor ba baik social media ke harap ki babun kiliang ban penpa ki ndrai oi kata pada ka personal life jong kibri nani ban ketho ya bom dei ban jeler ndai kerkom bat ni di ban long pikir kan pemerintah terima kasih.